видеода глобустан картага акча чыгарып көрөбүз. Сайт деген полный версиясына киребиз. Финансы, баланс. Мурунку биринчи платежды, bundan мурунку платежда $75 чыгарган. Азыр так, перевести средства деген жерине кирип кошелек тандайбыз. WebMoney 50 цента, банковская карта тоже 50 цента, мобильная связь только Украина, PayPal $10, внутренний перевод 50 цент, бонусный перевод 0 цент. Банковский картаны тандайбыз. Картаны уже настройкада койгон. MasterCard российский банктын картасына чыгарабыз. Буга сумма $35. Карта не обязательно там долларовый болуш керек. Рублевый или сомовый карта болсо, өзү конвертация болуп туруп, ошол суммада акча түшөт. Biz доллар менен чыгарып көрөбүз. Перевести. Направление банковской карты. Такой-то такой. Сумма перевода. Ортасыңар почти $32, $3 комиссия алат. Комиссия $3.09. Продолжить. Средства переведены и будут зачислены на ближайшее время. Спасибо, что вы с нами. Пожалуйста, расскажите об этой выплате в своей социальной сети. Баланс текшеребиз. Пока баланс турат, качан списать эткенде, кошелекке келгенде, картабызга акча түшөт. На globcenter.com. Почтага сообщение келди. Уведомление о новом платеже. Номер. Такой способ банковской карты. Такой-то такой, $35. Если этот платеж сделали не вы, то немедленно обратитесь в службу поддержки. Акча келгенде бизге смс келет. Мен аны текшерип коем на сайт боюнча. И акча келгенден кийин видеону улантып жазам. История пока вот 35 копеек бар. Ушул жака акча келиш керек. Акчаны картаны кантип коебуз? Ошону көрсөтө кетейин. Ушундай эле полный версиясына кирдик. Меню. Ваши данные деген жерге кирип, атыбызды жазабыз. Бул жагын билесиңер. Мына ушул жерге WebMoney кошелектин астына эле Visa или MasterCard деген жерге пластиковый картанын 16 цифрасын жазабыз. Анын астына сохранить дегенди басып койсоңар, сохранить деп чыгат. Анан кийин уже кийинкисинде прямой бул жактан которсоңор болот. Мисалы финансы. Обновить еттик, мына 14 цент акча калды. История платежеге кирсек, на $35 обработки. Сиздер чыгара турган болсоңор, мына картаны терсеңер, картаңар автоматически чыгып калат. Наркы жактан сохранить эткенден кийин. Ошол эле. Телефон номер только Украина дейт. Калган өзү түшүнүктүү. Видео жакса класс басып, каналга жазылып койгула. Кече 29-нда заявка бердик эле картага. Акча чыгарган глобустан. Bir сутканын ичинде келди. Картага көбүрөөк келет экен. WebMoney'ге 1 сааттан 6 саатка чейин түшөт.
Аз көрсөтүп берем, мына проведен деп турат. 29-3 ай кечки саат 9-да заявка бердик эле, $35. Азыр көрсөтүп берем акчанын түшкөнүн. Сбербанк онлайн. Айттым го, менин картам рублевой болчу, бул жактан доллар менен заявканы бердим. Курс менен айланып, өзүнчө рубль менен түштү. Мына көрдүм, көрөбүз кай жерден келди. $35 заявка бергенбиз, $31,5. Ошондой $3,5 комиссия калып калды. Так, сумма перевода дейт 31,52 цент. Сумма валюте счета дейт 2043 рубль. Значит, силер картаңар сомовый карта болсо да, силер бул жактан заявка берсеңер доллар менен, өздөрү курска айланып, сом менен түшөт. Так что мына 30-унда турат. 29-да заявка бергем, 30-унда түштү. Ошо достор. Тигиле команда чоңойткула, реклама көрүп акча тапкыла.